abantu bawusoloko bethetha abantu bakhona ukuze bathini baze bathethe ayibona ukuthi abantu bangohlulela engakohluleli yena bafana nabangathethanga yona lofanele indlebe zethu sizivule ukutsho KukaThixo noma ngaba bathina abantu ugqithe ukutshona kwabantu uthi ngaba yena uThixo uthini kule nto ithethwa ngabantu ayibonge inkosi yethu haleluya ayikho thina into esijabulisayo sithokoziswa inkulumo yokutsho KukaThixo abantu sele bethethe bagqiba ukuba ngaba yena uThixo engekathethi bafana nabantu abangathethanga haleluya atu Paul mayithetha chapter number 8 verse number 31 sithini na kwezi zinto ikuba ngabe uThixo ongakuthi kubani na ongasahlula lithandweni lukaThixo ingaba zinkulumo zabantu ingaba ukugxeka ingaba kohlulela ingaba intoni na impandezelo intshutshisa uthi uphola khonanye angasimuva elithandweni lukaThixo haleluya into ekhona ke mama mbaye abantu bakhulume banomlomo ukuze bakhulume alibonga igama lenkosi ngoba umuntu engakhuluma kaphelelanga umuntu ozabe ngumuntu kufanele kube kanti uyakhuluma ayibonga inkosi yethu haleluya kodwa kunomhlabelelo othi ungambulala uzomdinga kusasa alibonga igama lenkosi haleluya kodwa thina osiye sikutsho nje ukuthi noba isimo sinjani asiye sikhulume into ezohlukumeza nezohlungisa kodwa siye silile lithiswe lenkosi mana kulilwa masilile nabalilayo mana kujatulwa sijabule nabajabulayo kukhona abantu abahamba ezweni behlekisa ngabanye abantu kunesitsho la ekhaya esidla ngokuthi lonto yenzayo yazenzela kunentetho engalikhulwe isitsho andiyazi noba ikhona nezwini lenkosi thina ethi babonakala lento ithi inxeba lendoda lihlekwa ngomsonguwe haleluya inxeba lendoda bomnuko lihlekwa ngomsonguwe kandikhula kwingoma eshoyo yayisithi ke abantu omntaka mgweba into endehleleyo ebuhlungu ukuhlekisa ngayo ngoba ngomso akazivi bangabiza abantu bani na athi umXhosa mayithethe ifile moto liyajika ungandihleka namhlanje uhleka uthi uqathuke uhleka uthi uveze nelogqibela kodwa sehle nenyebhezi kanti ngesikhathi uhleka ngomso kuzokweyela wena kodwa thina siphila kwisikhathi lapho khona singasahlekisani singasahleki kodwa mana imeko selinjalo silile nabalilayo sibese siyathandazelana ngoba uNkulunkulu wafike wasiqondisa ukuthi asilona uhlobo lokuhleka abantu abasezinkingeni asilona uhlobo lokuhleka abantu abasezingxakini ngoba ngesikhathi uhleka kusuke ungayazi ukuthi uvula umgodi wokungena kwakho engxakini kunabantu namhlanje babengekho sezinkingeni kodwa bahlekisa ngenkinga zabanye abantu bahlekisa ngokuhlupheka kwabanye abantu namhlaba yahlupheka bawahambile amagqirha babahamba bathandazeli akukho nto angamnceda kukodwa kubaphenduke hamba uxolisa ngezinto awazikhuluma Nkosi kunezinto mama usikhosana esikhulunywa zathi umXhosa mayithetha izwi libuhlungu kunokushaywa inga umuntu ungamshaya kunoba ukhuluma izwi libuhlungu ngoba izwi likwazi ukubuya uma seliphumile liphumile kodwa ushayiwe uhambamba xolele haleluya sikhona ke mama silapha ayibonge inkosi yethu vele bazokhuluma ngathi ukuthi akuyena umuntu oqala ukwehlelwa zizinto nakuthi bakhulumile kodwa siyabusa siyaphila uma sebesibona namhlanje aba babekhuluma ukufa sebebona ingelosi ababekhuluma ukufa sebebona abantu abahle ngesikhathi mama usikhosana ingathiwa yena ngesikhathi ngathi inqana uyazika kanti kungesikhathi uThixo alungile mamonakala mamela isizini azifiki ngexesha elilodwa
kodwa izinto ashiya uma nasifika zisifikele ngesikhathi esisodwa ezilungileyo nezimpi asifikele umuntu ungaqeshanye kodwa into endiyitshoyo noba ndingehlela kukubi namhlanje kodwa ithi loo nto ayipermanent lento le ngehlelayo kunozala wethu esilungileyo emveni kwale kukhona ezayo elungileyo kukhona ezayo elungileyo ukhona ezayo ebhetele kunale ndikuyo njengothi ke khaya mama uSikhosana ikuba ngabe uThixo uke walunga kwimeko embi kunalena ndikuyo ngoba zikhona imeko esike sahlangabezana nazo eziserious ingaba intonena umenza ngalungi kuleni imeko ikuba ngabe bandigqithisile kule izolo kungaba ngathini ungaligqithisi kunalena ngoba into ekhona mana sehlelwa zizinto izinto ziyasipromote ipromotion yethu thina isekwehlelweni zizinto ezimbi kanti siya kwezinhle haleluya siyakwinto ezinhle siyakwinto ezilungileyo bambeke mama uSikhosana into ethi sithini nakwezi zinto bangabo Thixo ngakothi mandara baba kushanda mandara baba shaya oh mondara baba kushanda bandara baba shita rimokushanda baba shaya oh bake bakhuluma nangoJesu inkosi bayicriticize beyonyelisa beyibiza ngamagama bemtsho bethi ufunde phi uphuma phi uzalwa ngobani ayibonga inkosi kodwa babengazi ukuthi bonyeliso ongamelwanga ukuthi onyeliswe namhlanje wonke amadolo ayaguqa kuye mamela mama uSikhosana laba namhlanje bahlekisa ngawe basazabuya bazokubamba isandla bathi uThixo wakho uyaphila lo mhlabelelo uthi uJesu wami uyaphila wayengamhlabelelo ishiya kumnandi wayeqale wagqitha ezintweni ezimbi kodwa kuzovuka ingoma ezothi uJesu wami uyaphila akavela phila uJesu kungakange khona kufa akavela phila uJesu kungakange khona zingongo kodwa ukuma kuze kuvuka ingoma ukhona apho kuvela khona khona apho kuvela khona khona apho kuvela khona khona apho kuvela khona besisithi izolo uNkulunkulu akashiyani mama uSikhosana ubuthe uNkulunkulu angeke ndikushiye ngeke ndikuyekele usayitsho lonto namhlanje ngeke ushiye uNkulunkulu uzoba nawe ngapha kwesistorm kukhona intokozo injabulo lapha kwalenduli isithi bizolo mama uSikhosana unganikezeli ingenelo kwintaba ngoba into zethu zingapha kwintaba lentaba lapha phambi kwakho inyuke mama noba kunzima kanjani kodwa ngapha kwintaba kulapho ulindelwe izinto zakho khona kulapho ulindelwe izinto zakho uzawutshintsha izinto sizawutshintsha izinto ngoba sihamba noThixo olilisanayo namhlanje ajike kusasa ahlekisane uThixo uyavuma uhlekiswe ngawe kanti kusasa uThixo usazoqhayisa ngawe usazoqhayisa ngawe Jehova ayibonge igama lenkosi haleluya ungaphazanyiswa ngabantu bangaba bekusenga abantu ngiyaphinda ngebasikho kulendawo kodwa ngoba asikho la ngoba uthanda abantu sila ngoba uthanda uNkulunkulu ayibonge igama lenkosi lithi izwi lenkosi elivulwe nguyicanga kobani yakuvala elivalwe nguya